i le HIV e tolu skulu tesi malfitu milioni i le rolangi atua. Lua tesi maltasi milioni i lato i le lewa lawa ana afia le HIV. Maltasi milioni o mali le wai le HIV i le AIDS. Tabu e malua le Samoa al fala por tuma mo se fumar loi no rolangi America. O lo tau fai malosi e awi fa maro mo mai no tau ese o le HIV AIDS. Talu totelo tomata o fa maro la tua afia le HIV mo le AIDS. The United States o lo wa mai pe fa totally talu ai le fa totelo rolangi atua fa tau e nai le HIV AIDS. O le amo wai nisi o avanoa ta ua e wha au tū iai o kolama au mai o tātou roto i whai al mai roa atua le United States wha pefo i lalangi atua ai mai sai o ngā ruenga tau longolonga e winga i a whianga o HIV ma le AIDS wha soa o whai roa atua e mea uma te tau o na sila fia e tangata uma o le au fia o le matuata pe inga lawa o le pesi peo le HIV. Mata wai o le mana sio le asa whakatua o le HIV le rolangi atua. O le silima whatasi e puia tangata uma mai le HIV. Le nei kampeni o le ainu lei ai tulanga uma. Le atau fio a fianga o le atau fio o le tau fio a fianga le HIV. O lona fisotai atu ili waenga whakatua o tangata. A pei o whanau teine o whasolo atu ina ia wea tangata mātutua o tinata la fō. O waenga tāu hia le atui mutaka ai maise lawa i la tōa a fia o maua le HIV.